Hatelji su selo u istočnom dijelu opštine Berković, oko regionalnog puta plana Berković-Stolac. Sjeverno je planinski vijenac Trusina, a iznad samog sela su Hateljske grede i vrh Straževica, koji je visok 1050 metara. U Hateljskim gredama je Sunička pećina, duga oko 300 metara, koja ima dosta pećinskog nakita, stalaktita i stalagmita. Evo nas u Hateljima sa jednim od domaćina. Dragane, čime se baviš? Šta radiš? A radim poljoprivredu i stočarstvo, ponešto prevozim, tako. Može li se živjeti od poljoprivrede? Boga mi, vrlo teško. Nestalo para. A šta imaš u stoke? Imam ovaca i krava. Ovci i krave. A reci mi, možeš te, jel ima viškova, možeš to prodati? Pa, moglo se nekad prodati dok je bilo para, sad je sve teže i teže. Teže, nema para, nema ni hrana. A šta je sa zemljoradnjom? Je li se proizvodi nešto tržnih viškova? Jer ovdje se proizvodi i povrće. Proizvodi se ponešto, to ti je opet nešto se proizvodi, nešto se teško prodati. Daleko je tržnica, Čapljina, treba oćerati u Čapljinu, treba troškovi veliki, tako. Teško se živi, živi se teško, najteže je doći do dinara. Ne radiš nigdje, jel? Nigdje ne radimo, niko ne radi od nas. Sad 4, niko ne radi, ima studenta, jednog malog u školu. Gdje ide u školu? Studenti u Banja Luci. U školu? Ovdje u Hatelje. Ovo selo ima srednju školu? Ima srednju školu, to je ta prednost našeg sela. Naše selo ima srednju školu, a Berkovići nemaju srednju školu. A osnovno idu na Berković? A osnovno, u prvi razred na Berkoviće. Dobro, da se vratimo. Recite mi, ljudi se ovdje bave ipak proizvodnjom povrća. Pa, je li problem sa nedostatkom vode, zatim sa recimo tržištem i tako dalje? Da vidimo kako to vi vidite. Pa nedostatak vode je normalan, nedostatak vode je za ovo gradsko, to je nedostatak veliki, za gradska ima voda, ali je to nedostatak za veliku količinu, to može neka baša ili nešto, to manje, a na više ne, teško. Malo ljudi sade kravadu, papriku, pa ima nešto ljudi sadi i ove jagode. I jagode, pa nešto ljudi sadi, ali teško, da tržište je teško, najteže tržište. Južnije je Dabarsko polje, a preko polja vidi se planina Kobaš. Šta da vi kažem, život je bio od Drugog svjetskog rata na ovamo vazda, nekad buran, nekad dobar, nekad lošiji, ali sve u svemu upamtio sam i Drugi svjetski rat dobro i preživio ga, bilo 8 godina, upamtio one vojske, trvenja, onda neimaština poslije rata, onda vazda borba za bolje, pa nekad se i napredovalo, nije nekad, nego poprilično, pa se onda bavio kasnije i kao autoprevoznik do ovog rata i tako je to ukratko preživljavalo se. Sad, po stare dane, imam penzije nešto, malo se bavim poljoprivredom, nekoliko krave držim. Šta radite sa mlijekom?
Mlijeko predajemo mljekari Pađeni, Vukoje. Što se tiče, odličan je, nema do njega nikakve, jest da je malo mlijeko jeftino, ali nije on kriv tome. On isplati do svakog petog, svaki feling, nemamo problema s tim nikako. Ko radi najviše oko krava, vi ili baba? Pa ja i baba i unučat ispomažemo se tako zajednički. Nema tu neko posebno da je obavezan. A recite mi, od zemljoradnje imali šta, bavite li se čim? Pa od zemljoradnje slabo se više bavimo žitarstvom, ponešto posijemo, po nekoliko duluma, kosimo to za krave, imanje u livade prepuštano, bašće radimo, nešto proizvedemo sa ransaka za tržište, prodao sam skoro jedno 200 kila i za sebe uglavnom povrće i tako. A to se može prodati ovdje ili? Pa ovdje je došao čovjek iz Banja Luke i otkupio na veliko, mislim. I to je onda lakše, nemaš devristije. A sad, koga više sluša? Vi babu ili baba vas? Pa čuješ, ovo bi sad ispalo falenje neko. Pomagali smo se dobro, evo 55 godina uzajamno. Nijesmo imali nikad nikakve problema, odgajali smo djecu i tako, unučati. Bilo je ured koliko se more biti. Dobro, Živko. A ajde nam reci sad ovo, čujemo hateljuša, pa onda nekakav sat prirodni. Šta bi o tome vi rekli? Pa hatelji su postali po nekom Anteljeviću. Nije bilo 8-9 braće po priči i po legendi neko, a nije ni legenda, pošto imaju njihovi spomenici tamo preko polja u crkvini, a kao hatelji su nastali potom. A ove hateljske grede, ima tu jedan greda po kojoj se je mjerilo dok nije bilo satova, ljudi su se orijentisali pa su znali tačno kad je 12 sati, pa onda potom ošenu znali su i koliko je sati ujutru, 9, 10, tako se služili. I mnogi su navijali satove po toj gredi. A drugo, tu se je naseljavao narod pod Turskom dok je bilo većinom Crne Gore, kmetili se ljudi, pa onda kasnije se izna kako su ta imanja ostajala i tako. Uglavnom, devrilo se i sad ima ovdje dosta naroda o hateljima, premda se raseljava uopšte kao Berkovići, ali još ponajviše u hateljima ima. Ima djece sad iz ove naše nekolike kuće, svako jutro 6 ide u školu, mislim, kao, pa onda imaš tamo đurice ove, pa poprilično selo se zadržalo. Ima tamo groblje, ja mislim 150 domaćinstava sarađuje, to ti je na selu, rijetko bi našao veće groblje, zajedničko. Slušaj, Lunčad. A unučad slušaju, još vaza džet, i što džet kaže, poštuju još. Dabarsko polje je jedno od kraških polja Republike Srpske, površine oko 12 km2, prema nekima 29,8, ali ovih 12 km2 periodično plavi voda. Polje je na nadmorskoj visini od 470 do 560 metara. Dabarsko polje
sa Fatničkim čini srednju stepenicu Kraških polja istočne Hercegovine, a prema nadmorskoj visini i klimi cijeli ovaj kraj se svrstava u hercegovačke rudine. Lazare, ti se baviš poljoprivredom i samo od toga živiš. Može li se od toga preživjeti i živjeti? Pa da ti nešto kažem, bori se na svaki način. Jer nema drugog izlaza. Ako neš raditi da bi zaradio porodici, ne moraš ni opstati. To je suština, to vrijeme je takvo i mora se raditi bilo šta da bi preživio sa porodicom. Malo se baviš stočarstvom, malo zemljoradom? Pa, obavezno. To sam naučio raditi i radim i opstajem i živim. Nisam se niđe žalio da ne mogu da živim, a evo ljudi ima koji radi iz kuće po 4 i ono vazda nešto kaj fali. Tako. Čujemo da je ovdje problem sa vodom, a vi, vidim, imate voćnjak, tome treba vode povrću. Da ti nešto kažem, voda je tu došla prije rata, ta je voda 1 kilometar od kuće odavde gore iz brda. To je stari akcijom doveo tu vodu. Međutim, vrelo koje se nalazi jedno 100-150 metara odavljena, doveo sam i tu vodu i kad je vodovod rađen za opštinu Berkovići i doveo sam i tu vodu. Znači, voda je ovdje na savršenu. Ti se stvarno domaćinski obezbijedio vodu? Pa nije to domaćinski, mislim, ako ćeš išta raditi, mora se sve dovesti. Jer ovo je područje, sve je pod vodom. Samo se treba aktivirati i dovesti. Ako nećeš nešto da radiš, ovo ne može doći sama. Ali na površini je malo vode, ili tako? Pa da ti nešto kažem, ovaj područje voda pretežno gdje izbija, znači ima vrela Vilić, Koreš, Nikolina voda, Straževica, sad zove se Pištet, pa Lokva, pa Prodana, to je znači ovo sve, znači ovaj prostor prema vama je sve. A jesu li ti izvori tokom ljeta? Pa da ti nešto kažem, ja imam te kuće, znači ne možeš da zalijevaš, falite sad te 2 vode da zalijevaš, da ne bi imala druge kuće vodu, znači za svoju potrebu i kuću i kupatila i to ima sigurno. Koliko će, dovoljno. To nema nikakve probleme što se tiče toga. Rekao ste imate krave. Šta je sa mlijekom? Ili se prodaje mlijeko ili se kupi sir? Mi smo među prvim smo počeli prodavati mlijeko. Znači, muzilicu Udabru koja je postojala, muzilica prvi je imao pokojni Vojo Mišković, a drugu sam ja kupio. I onda kad je supruga bio oboljela, ostavio sam to, prodajem to mlijeko. Imam 5 krava i bika. Imam mašine, radim, kosim, kupujem si jednako fali i to šta je. Tako. Vidimo lovački ker, da li se bavite lovom? Lovo se bavi kao malo dijete. Pokojni ujak Vlado Milićević, nekad poznati čovjek i direktor neka željezare Zenica, je bio veliki lovac i dolazio tu. Ujak je tu od mene živio, Milićević se prezivo i tako me naučio da taj lov. I odavde je pokojni Danulo Đurica i on je pokojni koji sam sa njima izlazio kod dijete i evo i dan danas. Koje divljač ima? Pa ima, mogu ti reći, ima savršene divljač, ima svinje, ima zeca, ima lisice, ima mačke, ima kunice, ima, znači, šljuka, prepilica, sve živo postoji u Udabru. Ima srna, ali u većim krajima prema Nevesinju gore su srne. Ovaj dio rijetko u našem prostoru. Tako. Ali suština da je stvarno užitak pravi izaći u lov i baviti se lovom. Šta bi vi kao relativno mlad čovjek poručili onima koji traže posao, a imaju svoje imanje na selu? Pa da ti nešto kažem, evo, ja nema više, evo, Dupen je 48 godina
Ja i ne tražim nešto lično za sebe, ali kad vidim omladinu, u mene sina koji je završio pa nema posla, šta se ja imam nadati? Ne treba se tu nadati. Može se živjeti od ovoga posla. Pa da ti nešto kažem, nije to da ti možeš, ali možeš preživjeti. A suština je da preživiš, a da nešto ti sad možeš previše da jok. Mislim, jer nema, nestalo je vremena više, nestalo je šverca, švercevalo se doli, gonilo se drva, gonilo se ovo. Međutim, mora se i dalje goniti, ali narod nema para. Za Dabrane je karakterističan taj, da kažemo, šverc. I od ranije je bio. Poznati su Dabrani po tome da su preprodavali i drva, i prasiće, i stoko i tako. Pa jeste, da nešto kažem, neka sam vjeruj da tovari po 4-5 teladi i doli goni, ostani po 3-4 dana, kolji tako, znam dobro klati, znam. I tako, i tijem sam se bavio. Ja se ne stidim ono što sam radio, i janjce kupuju, i stoke, i bikove sam klao, i sve gonio, prodavao meso i tako ostaju. Značajniji zaseoci su Sunići, Gorica, Hatelji i Lijavice. Selo je prema pisanim izvorima postojalo i u srednjem vijeku pod ovim imenom i bilo je središte velikaške porodice Hateljević. Rado baviš se stočarstvom. Je li to težak posao? Pa jeste teško, ali se mora. 4 člana, nemamo ništa još što uzmemo za stoku. Za ovcu, za tele, za tako. Reci mi, vas četvero, sve četvero oko stoke? Sve 4 oko stoke, ja i čovjek i 2 djece, eto te. Ne brinimo i od toga kad unovčimo, od tog živimo i moramo. Kako se to može unovčiti? Pa Boga mi teže, eto teže, života mi teže, ali dosta dobro je kako je god. Prodaje janje, tele, sir, eto te. Ne govori se koliko ima ovaca, ali imate dosta, preko 100. Pa jeste. Jesu se počele janjiti ovce? Pa počele su. To je tada najveći posao. Pa jesu, počele su. A krava imate li? Imamo 10 krava, imamo 2 bika, eto. Prodajete mlijeko? Nismo mlijeko, idemo na planinu i prodajemo sir. Ljeti idemo 3 mjeseca na Somine. Izlazite na Sominu? Na Somine, ja. I 3 mjeseca tamo? Mjeseca, i tuđi je i svoji je. A idete li svi? Idemo svi. Sve 4 idemo i tako. Prikupili se koliko mrsa u tom periodu? Pa dobro, prikupi dosta. Zadovoljna sam. Može se to prodati, jel? Može se da proda i tako. Ne vrimo, živimo, eto šta bi ti rekla. A reci mi zemljoradnja, to je manje? Pa dobro, manje, imamo nešto ovdje, malo, ponešto uradimo za sebe, malo krompira i eto ti luka, drugo nijesmo. Ne moraš sve. Jeste li za vaš ovaj posao koji radite, stočarstvo, koristili kakve kredite opštinske ili državne? Ništa nismo koristili, već to što ti kažem. To vi sve sami ste? Ustoke sami, evo više ovo što radimo, sve sami. A imate li mašina? Imamo, evo, auto, teretno smo uzeli malo. To nam je sve. Tako da moramo otići na planinu očerati krave i ovce idu pješke, većinom krave očeramo i stvari, eto tako. A imate li tamo neku kolibu ili kuću? Nešto malo daske skoli, neku baraku i tu živimo ljeti. Neki od naziva po selu su Marko vrt, Mrakovina, Selišta, Stojuša,
to je greda, bezadno neko vrelo, bureši, bara, kaline, bovani, nekadašnje oranice, malenikuša, surdakuša, miljevac, kruškovik i tako dalje. Spaso je učitelj koji je otišao u penziju. Spaso je svoj cijeli radni vijek proveo si u školi. Kuda si sve radio, je li bilo poteškoća i je li bilo nekih neobičnih situacija, pa nam reci. Učiteljsku školu sam završio 1965. Prva škola koju sam počeo raditi je škola u Bitunju. 8 km od Stovca. Učenika ima 80, radio u 2 smjene. Možda su to bili i najljepši dani, pošto je početak učiteljevanja, ljubav prema djeci. Iz Bitunje odlazim u Ljuti dol. 1972. prelazim u školu Ljuti dol. To je područje Lenje osnovne škole Njegoš Berković. 5 km od Berkovića. Radili smo u 2 smjene, ja i kolega, pokojni Lado Šukić. Iz Ljutog dola prelazim na Masne. Radim 4 godine. S Masne nam se ponovo vraćamo u školu Ljuti dol. Sa dolaskom ratnih zbivanja odlazim kao i svi ostali u vojsku. U vojsci sam boravio 3 godine. U ratu? U ratu sam boravio 3 godine. Pošto osnovna škola u Dabrici nije imala učitelja i mogu slobodno reći nije nikog htio da ode tamo. Ja se dobrovoljno javio. Zašto? Zato što je to bilo na liniji razdvajanja? Otišao sam u Dabricu, bilo je na liniji razdvajanja, imao sam 12 učenika, 4 razreda, radio u jednoj smjeni. Na nagovor ovih prepostavljeni, i ovo ću reći, nije me sramota. Oni su govorili, ratna je zona, linija razdvajanja, blizina fronta, Spaso radi. Dan, 2, 3, nekad i više, ali ja sam radio isto kao redovo, od ponedjeljka do petka. Možda mi je ovo najljepši dio rada u školi. S obzirom da su ta djeca malo bila i prerasla, onda mogu slobodno reći da sam ja taj bio koji sam im dao mogućnost da završe osnovnu školu, pa dolazi na Berkoviću školu, iz Berkovića u srednju školu, pa na fakultete, tako da mogu reći da je njih 90% završilo fakultet. Neko učiteljski, neko ekonomski, neko mašinski. Imam učenika, recimo, jedan Mijić, Borislav. Završio je elektrotehniku. Ja generaciju i student generaciju. To je moj ponos i velika sreća. Poslije završetka rata vraćam se u rodno selo u Atelj. Tu radim 3-4 godine. Onda prelazim u školu, ova se škola zatvara, prelazim u školu, centralnu školu na Berkoviću. I iz centralne škole mogao sam i tu ostati, ali eto. Na selu sam rođen, volim selo i ponovno se radi, opet bi isto radio ovaj posao, opet ista mjesta, opet sarađivati. I evo te sad si u svojim hateljima tamo gdje kažeš da volim. I poslije svega toga otišao sam u penziju sa 40 godina rada u učionici. Vratio se u moje selo, rodno selo koje najviše volim, što u narodu postoji izreka, gdje se ko rodio tu najvoli i tako i ja. Danas živim sa ženom, 2 sina, 2 nevjeste, 4 unuka. Srećan sam čovjek, imam 4 krave, 20 ovaca, malo kokoši, svinje i tako.
I unučaca i djeca okupljaju kod tebe. Najljepši trenuci su igra s unucima, evo kao što sad zadišli. A obišao si cijeli Dabar, da kažem. U Visokoj Hercegovini važi jedno pravilo da, recimo, Dabranin asocira na ljude koji se bave švercom, snalažljivi su. Je li to istina? Velika istina. Radio sam u centralnoj školi u Stocu. Radio na Maslinama. Možda sad izuzetak. Kad bi god došao u susret s kolegama, s ostalim ljudima, uvučao bola kod da nisi izabran. A što to kod da nisi izabran? Zašto? Svi šverceri, svi ovo, svi ono, a ti si posebna priča. Ja bi odgovarao, ne stidi se svojih Dabrana, ali kako me je Bog dao i noća i dobrota. Znači, ipak karakteristika, jer vidim, ljudi ovdje rade, imaju stoku, bave stočarstvom, ne rade negdje u nekom preduzeću, rade. Ali je ipak, prati ih to da su šverceri i ljudi koji se snalaze. Da su šverceri i ljudi koji se snalaze, to je ponos svakog Dabrana. Ja mislim da je to dobra osobina. Znaš se znati, biti radnik, dobar. Posebno u današnje teško vrijeme. Posebno u današnje teško vrijeme. I danas u mom Dabu se skromno živi, pored teških uslova i ekonomski i svi ostali tako. Znači vi u svakom slučaju slažete se sa tom? Slažem se, sa ovim načinom života sigurno slažem. Ponosan sam na svoje Dabrane. Ne bi se nigdje zastidio ni ovih postupaka, ni bilo čega drugo i tako. Prema popisu iz 1991. godine u selu je živjelo 467 stanovnika, a 2013. 445 u 116 domaćinstava, što je prosječno oko 4 stanovnika po domaćinstvu. Svukuda si radio i prošao si čitavu Hercegovinu, a možda i šire. Još sam staru Jugoslaviju prošao. Dubrovnik se zaposlio 58. u Lapadu radio. I onda ostale prebaciše u građevinsko Crna Gora, Nišić ima jedan rođak tu, Blagoje Vidićeć, nego išao da u Bileć živi. On imao svoju grupu koju je... Je to neka privatna firma već bila? Nije Bogom nego građevinsko Crna Gora. A on je grupovođa bio i vodio tu grupu koju smo mi radili na tim branama, na onih... Reci mi kad si otišao sad u penziju, nije to davno bilo? Jes Bogom davno. Ja. O 69. Kad sam ja kazao ko će prevariti partizane, prevari ti svako živa, koga se ja prevari jebo. Ali kažu Dabrani umiju da prevare. Moj djavolo, umiju Dabrani su zapkani, ali nisam ja zapkan. Pa nijesi Dabran? Nisam ja Dabran, pa svemu ja nisam Dabran. Kako? Tako što sam radio u Stocu željezari, nisam dobio stan, a dobili su od mene mlađi ljudi. 48. sam ja na spisku bio radnik dole, a bilo 900 radnika, 1000. I nisam znao stan dole. I na to je prvo. Da nisam znao stan, da ovo, da koliko ima tije. Kao si spravi Dabran, nema Dabarsko, ja ništa u sebi bilo. Dabrani su se vas znali snaći u životu. Kako ništa? Mogli su zamisliti da stan ja ne dobijem, mlađi od 50. Boga mi imaš lijepu kuću. Pa naprijed, nedavno, gore mi je kuća bilo strani gore. Pa se malo spustio do... Ja, spustio ovdje, mogao sam i prije ovdje, nego nešto bilo da se nije ispod ceste davale, nije davalo nikako. A reci mi, babu, gdje si upoznao, pošto si svukuda hodao? Tu je onako šiluku, sudbina ti je, baba ti je tu. Tu sam ja došao i šta ćeš mi što se znali odmali je noga. Ali fatao si krivine ponekad neđe. To sam svašta pukao.
A ono što treba nije spato. Krivine su, ne znam sam. Reci mi, danas radiš nešto ovako, radite? A imamo 2 krave, tu držimo ništa više. Djeca kažu, svaki te krave ide se svake godine u banju, šta će nama balja, mi bi pisi da me su banju, da ne zabaljaš kod tih krava, očeraš, napašu. Prirodi. Ja, pripremiš ovoga, onoga, i rane i to. Prošao si radeći dosta gradilišta i vratio si se u Hatelje. Misliš li da se ovdje ipak može da živi? Ja mislim da može. Hoće raditi, može se udobno živjeti, fino. Drže malo stoke, malo ovo, može se udobno živjeti. Ljudi žive, gdje je kamen, gdje je krš, gdje nema ništa, a ne ovdje udobno. Ovo je pravo. Šta nedostaje da ovdje u Hateljima? Da se normalno može živjeti? Pa dobro, kad bi nešto otvorilo da ljudi vole se radi, ovi mladoši. Puno ih i nema, očili su, a ovo što je ostalo nema gdje. I ono se misli. Reci mi, omladine koliko ima u selu? Pa ima, Boga, ima. Boradili iz Sarajeva neki dan zove, kaže, nema momaka. Kako nema, evo ti ovdje u 3 čovjeka 9 momaka. Jesu li stari moći? Pa nisu ugo, nego mladi. Mladi. Uradava tu Đurice, i opet od drugoga Đurice i ovdje u Mini Dragovića, dobro bi se njegov vrš u školu. A ima li djevojaka? Pa djevojaka isto slabo člino u školu, koji ima oči u školu. Pa, vraćaju li? One se ne vraćaju? Pa ponekad se vrati. Pa Šipijević se vratili da vrši fakultet i kojeno još radi. Vrati se ponekad navi. To ne znam je li moćne ja. Ima, kažu, uveče u oči nedjelje na Amerikovom kafiću pun je. Pa to je nevjerovatno. I najpoše na slamku piju pivo. Neće nikako. Djevojke? Ja, ime. To je mogo. Pa idi, pa priče oko Jana, nisi ja to gledao. Pivo na slamku. Da misle da je sok. Treba to njima objaviti da soka ne toga. Na lokalitetu Gorica nalazi se crkva posvećena silasku duha svetog na apostole i obnovljena je 1859. godine na temeljima starog hrama, a pored crkve se nalazi i groblje. Istina, u selu postoji još jedno groblje, više u polju, to su Ploče, odnosno neki kažu Krčko groblje. Prema narodnom predanju, 3 sestre Nemanjića, Straževica, Trojica i Gorica, koje nijesu imale potomke, podigle su crkve na svojim imanjima i svaka od crkava je imala međusobnu vidljivost. Prezimena u selu su Đurica, Terzić, Mišković, Lučić, Kojović, Čupina, Kulušić, Kundačina, Hajrović, Ljubović, Milićević i Stanić. Draženko, našli smo te u pčelinjaku. Vidimo, ima, kako se kaže, mašala, dosta košnica, a nećemo govoriti o broju, to obično se ne govori. Radite, ima nekih poslova koji se sad rade? Pa ima, to je priprema za proljeće, već čišćenje lišća, ovo pored suve trave što mi moglo da smeta tokom proljeća i tako. Da mi je lakše u proljećne mjesece kad dođu za rad i to. Ima li inače koliko posla oko pčelarstva? Pa ima, koliko svega drugog. Pčelarstvo ima tokom sezone, tokom ljeta, pola godine faza neka mirovanja što se tiče rada. Tokom zime nema puno nešto posla, ali ima održavanjima, ako ništa proći između njih da nije vjetar otvorio poklopac nešto i tako slično. Koji je ovo tip košnice?
LR većina, LR. Koja pčelarnica LR, mada ima nešto i dadanki, a ovo je takozvana dubovina. Košnice koje su prije se koristile. A eto, ja čisto jednu da imam, eto, da se ne zaboravi to kako je nekad izgledalo pčelarstvo. Vi ste ovaj posao naslijedili od oca? Da, od oca sam naslijedio prije 10 godina zbog njegove bolesti. Ja sam, eto, mogu tako da kažem, sa srećom nekom da sam to, nije mi žao što sam to naslijedio trenutno, jer na današnje vrijeme nema ni posla, nema ništa, pa eto, dobro dođe. Nije dobro, nego i dobro, inače je dobar, unosan posao. Ne radiš nigdje, od ovoga živiš? Od ovoga. Ti Da, od ovoga. S ovim se bavim. Sa prošlom godinom mogu da se pohvalim, što je vrlo rijetka godina. Inače u Hercegovini od 25 do 30 kg po društvu, to svaki pčelar može da se pohvali sa tim prinosom. Kad se govori o vrstama meda, koja je to vrsta ovdje? Pa to mi kažemo ovdje hercegovački med. Livatski? Pa livada, brdo, sve što polje, što nas sve izmiješa, što vrijedi, što valja ovdje u Hercegovini. Kad vas neko pitao je li med čist, je li bez primjesa, pretpostavljam šta bi mogli reći? 100%. Čist 100%. Ekološki zdrav, što se kaže. Ekomed, ekoproizvod, kako to već govore. A gdje se može prodati? Pa vidi, ja većinom prodajem kući, na kućnom pragu. A onda u zadnje vrijeme otvorio sam malo tržišta prema Sarajevu, Banja Luci. Sarajevo većinom dosta meda od gore prodam. Je li ima neko udruženje ovdje u Hateljima ili u Berkoviću? U Berkoviću postoji udruženje pčelara Berković. Ima nas 10-15 tako pčelara koji imaju malo veći broj, ima oni ljudi koji imaju po nekoliko za sebe, što se kaže i tako. Sve u svemu, unosan posao, zdrav? Pa je za sada, šta će da bude, ostaje da se vidi, pošto u svemu se umiješala hemija i sve, pa ostaje, borba je, vidit ćemo šta će se desiti, šta će da bude. Nadamo se ćete vi ostati na tom pravcu proizvodnje zdrave hrane. Obavezno, Bože zdravlja samo. Selo Hatelji dobilo je gradski vodovod 2008. godine, mada su neki u selu i ranije imali vodu sa nekih od izvora, bar u onom kišnom periodu godine. Hatelji nemaju osnovnu školu, pa djeca idu na Berkoviće, ali zato imaju srednju školu, i to srednju ekonomsku školu, u koju ide oko 100 učenika u 4 odeljenja. Stanovništvo se mahom bavi poljoprivredom, i to stočarstvom, uzgojem krava, ovaca i živine, zemljoradnjom, uzgojem povrća, voća, jagoda, krušaka, jabuka i tako dalje, kao i pčelarstvom, a neki imaju i privatne trgovine. Ovo je jedno od rijetkih hercegovačkih sela gdje se broj stanovnika ne smanjuje, iako se stanovništvo pretežno bavi poljoprivredom, već evo vidimo da se stanovništvo zadržava i obrađuje svoja imanja, uzgaja stoku, tako da možemo reći da je ovo uglavnom poljoprivredni kraj, a možda ovome doprinosi i nešto pogodnija klima u odnosu na onu koja je zastupljena u Visokoj Hercegovini. Neki od naziva po selu su Marko vrt, Mrakovina, Selišta, Stojuša, to je greda,
Bezadno neko vrelo, Bureši, Bara, Kaline, Bovani, nekadašnje Oranice, Malenikuša, Surdakuša, Miljevac, Kruškovik i tako dalje. Spaso je učitelj koji je otišao u penziju. Spaso je svoj cijeli radni vijek proveo si u školi. Kuda si sve radio, je li bilo poteškoća i je li bilo nekih neobičnih situacija, pa nam reci. Učiteljsku školu sam završio 1965. Prva škola koju sam počeo raditi je škola u Bitunju. 8 km od Stoca. Učenika ima 80, radio u 2 smjene. Možda su to bili i najljepši dani, pošto je početak učiteljevanja, ljubav prema djeci. Iz Bitunje odlazim u Ljuti deo. 1972. prelazim u školu Ljuti deo. To je područje odeljenje osnovne škole Njegoš Berković. 5 km od Berkovića. Radili smo u 2 smjene, ja i kolega, pokojni Lado Šukić. Iz Ljutog dola prelazim na Masline. Radim 4 godine. S Maslina se ponovo vraćamo u školu Ljuti. Sa dolaskom ratnih zbivanja odlazim kao i svi ostali u vojsku. U vojsci sam boravio 3 godine. U ratu? U ratu sam boravio 3 godine. Pošto osnovna škola u Dabrici nije imala učitelja i mogu slobodno reći nije nikog htio da ode tamo. Ja se dobrovoljno javio. Zašto? Zato što je to bilo na liniji razdvajanja? Otišao sam u Dabricu, bilo je na liniji razdvajanja, imao sam 12 učenika, 4 razreda, radio u jednoj smjeni. Na nagovor ovi prepostavljeni, i ovo ću reći, nije me sramota. Oni su govorili, ratna je zona, linija razdvajanja, blizina fronta, Spaso radi. Dan, 2, 3, nekad i više, ali ja sam radio isto kao redovo, od ponedjeljka do petka. Možda mi je ovo najljepši dio rada u školi. S obzirom da su ta djeca malo bila i prerasla, onda mogu slobodno reći da sam ja taj bio koji sam im dao mogućnost da završe osnovnu školu, pa dolaze na Berkoviću školu, iz Berkovića u srednju školu, pa na fakultet, tako da mogu reći da je njih 90% završilo fakultet. Neko učiteljski, neko ekonomski, neko mašinski. Imam učenika, recimo, jedan Mijić, Borislav. Završio je elektrotehniku. Ja generaciju i student generaciju. To je moj ponos i velika sreća. Poslije završetka rata vraćam se u rodno selo u Atelj. Tu radim 3-4 godine, onda prelazim u školu, ova se škola zatvara, prelazim u školu, centralnu školu na Berkoviću. I iz centralne škole mogao sam i tu ostati, ali eto. Na selu sam rođen, volim selo i ponovno se radi, opet bi isto radio ovaj posao, opet ista mjesta, opet sarađivati. I evo te sad si u svojim hateljima tamo gdje kažeš da volim. I poslije svega toga otišao sam u penziju sa 40 godina rada u učionici. Vratio se u moje selo, rodno selo koje najviše volim, što u narodu postoji izreka, gdje se ko rodio tu najvoli i tako i ja. Danas živim sa ženom, 2 sina, 2 nevjeste, 4 unuka. Srećan sam čovjek, imam 4 krave, 20 ovaca, malo kokoši, svinje i tako. I unučaca i djeca okupljaju kod tebe? Kod nas.
najljepši trenuci su igra s unucima, evo kao što sad zadisili. A obišao si cijeli Dabar, da kažem. U Visokoj Hercegovini važi jedno pravilo da, recimo, Dabranin asocira na ljude koji se bave švercom, snalažljivi su. Je li to istina? Velika istina. Radio sam u centralnoj školi u Stocu. Radio na Maslinama. Možda sad izuzetak. Kad bi god došao u susret s kolegama, s ostalim ljudima, uvučao bola ko da nisi izabran. A što to ko da nisi izabran? Zašto? Svi šverceri, svi ovo, svi ono, a ti si posebna priča. Ja bi odgovarao, ne stidi se svojih Dabrana, ali tako mi je Bog dao i noća i dobrota. Znači, ipak karakteristika, jer vidim, ljudi ovdje rade, imaju stoku, bave stočarstvom, ne rade negdje u nekom preduzeću, rade. Ali je ipak, prati ih to da su šverceri i ljudi koji se snalaze. Da su šverceri i ljudi koji se snalaze, to je ponos svakog Dabrana. Ja mislim da je to dobra osobina. Znaš se znati, biti radnik, dobar. Posebno u današnje teško vrijeme. Posebno u današnje teško vrijeme. Kupatila i to ima sigurno. Koliko će, dovoljno. To nema nikakve probleme. Što se tiče toga. Rekao ste imate krave. Šta je sa mlijekom? Ili se prodaje mlijeko ili se kupi sir? Mi smo među prvijem smo počeli prodavati mlijeko. Znači, muzilicu u Dabru koja je postojala, muzilica prvi je imao pokojni Vojo Mišković, a drugu se ja kupio. I onda kad je supruga bio oboljela, ostavio sam to, da prodajem to mlijeko. Imam 5 krava i bika. Imam mašine, radim, kosim, kupujem si jednako fali i to šta je. Tako. Vidimo lovački ker, da li se bavite lovom? Lovo se bavi kao malo dijete. Pokojni ujak Vlado Milićević, nekad poznati čovjek i direktor neka željezare Zenica, je bio veliki lovac i dolazio tu. Ujak je tu od mene živio, Milićević se prezivo i tako me naučio da taj lov. I odavde je pokojni Danulo Đurica i on je pokojni koji sam sa njima izlazio kod dijete, evo i dan danas. Koje divljač ima? Pa ima, mogu ti reći, ima savršene divljač, ima svinje, ima zeca, ima lisice, ima mačke, ima kunice, ima, znači, šljuka, prepilica, sve živo postoji u Dabru. Ima srna, ali u većim krajima prema Nevesinju gore su srne, ovaj dio rijetko u našem prostoru, tako. Ali suština da je stvarno užitak pravi izaći u lov i baviti se lovom. Šta bi vi kao relativno mlad čovjek poručili onima koji traže posao, a imaju svoje imanje na selu? Pa da ti nešto kažem, evo, ja nema više, evo, meni je 48 godina, ja i ne tražim nešto lično za sebe, ali kad vidim omladinu, u mene sina koji je završio pa nema posla, šta se ja imam nadati? Ne treba se tu nadati. Može se živjeti od ovoga posla? Pa da ti nešto kažem, nije to da ti možeš, ali možeš preživjeti. A suština je da preživiš, a da nešto ti sad moraš previše da jok. Mislim, jer nema, nestalo je vremena više, nestalo je šverca, švercevalo se doli, gonilo se drva, gonilo se ovo. Međutim, mora se i dalje goniti, ali narod nema para. Za Dabrane je karakterističan taj, da kažemo, šverc. I od ranije je bio. Poznati su Dabrani po tome da su preprodavali i drva, i prasiće, i stoku i tako. Pa jeste, da nešto kažem, neka sam vjeruj da tovari po 4-5 teladi i doli goni, ostani po 3-4 dana, kolji tako, znam dobro klati, znam. I tako, i tijem sam se bavio. Ja se ne stidim ono što sam radio, i janjce kupu, i stoke, i bikove sam klao, i sve gonio, prodavao meso i tako ostaju.
Značajniji zaseoci su Sunići, Gorica, Hatelji i Lijavice. Selo je prema pisanim izvorima postojalo i u srednjem vijeku pod ovim imenom i bilo je središte velikaške porodice Hateljević. Rado baviš se stočarstvom. Je li to težak posao? Pa jeste teško, ali se mora. 4 člana, nemamo ništa, već što uzmemo za stoku. Za ovcu, za tele, za tako. Reci mi, vas četvero, sve četvero oko stoke? Sve 4 oko stoke, ja i čovjek i 2 djece, eto te. Ne brinimo i od toga, kad unovčimo, od tog živimo i moramo. Kako se to može unovčiti? Pa Boga mi teže, eto teže, života mi teže, ali dosta dobro je kako je god. Prodaje janje, tele, sir, eto te. Ne govori se koliko ima ovaca, ali imate dosta, preko 100. Pa jeste. Jesu su se počele janjiti ovce? Pa počele su. To je tada najveći posao. Pa jesu, počele su. A krava imate li? Imamo 10 krava, imamo 2 bika, eto. Prodajete mlijeko? Nismo mlijeko, idemo na planinu i prodajemo sir. Ljeti idemo 3 mjeseca na Somine. Izlazite na Sominu? Na Somine, ja. I 3 mjeseca tamo? Mjeseca, i tuđi je i svoji je. A idete li svi? Idemo svi. Sve 4 idemo i tako. Prikupili se koliko mrsa u tom periodu? Pa dobro, prikupi dosta. Zadovoljna sam. Može se to prodati, jel? Može se da proda i tako. Ne vrimo, živimo, eto šta bi ti rekla. A reci mi zemljoradnja, to je manje? Pa dobro, manje, imamo nešto ovdje, malo, ponešto uradimo za sebe, malo krompira i eto ti luka, drugo nijesmo. Ne moraš sve. Jeste li za vaš ovaj posao koji radite, stočarstvo, koristili kakve kredite opštinske ili državne? Ništa nismo koristili, već to što ti kažem. To vi sve sami ste? Ustoke sami, evo više ovo što radimo, sve sami. A imate li mašina? Imamo evo auto, teretno smo uzeli malo. To nam je sve. Tako da moramo otići na planinu očerati krave i ovce. Ovce idu pješke, većinom krave očeramo i stvari, eto tako. A imate li tamo neku kolibu ili kuću? Nešto malo daske skoli, neku baraku i tu živimo ljeti. Hatelji su selo u istočnom dijelu opštine Berković, oko regionalnog puta plana Berković-Stolac. Sjeverno je planinski vijenac Trusina, a iznad samog sela su Hateljske grede i vrh Straževica, koji je visok 1050 metara. U Hateljskim gredama je Sunička pećina, duga oko 300 metara, koja ima dosta pećinskog nakita, stalaktita i stalagmita. Evo nas u Hateljima sa jednim od domaćina. Dragane, čime se baviš? Šta radiš? A radim poljoprivredu i stočarstvo, ponešto privozim, tako. Može li se živjeti od poljoprivrede? Boga mi, vrlo teško. Nestalo para. A šta imaš u stoke? Imam ovaca i krava. Ovci i krave. A reci mi, možeš te, jel ima viškova, možeš to prodati? Pa, moglo se nekad prodati dok je bilo para, sad je sve teže i teže. Teže, nema para, nema ni hrana.
A šta je sa zemljoradnjom? Je li se proizvodi nešto tržnih viškova? Jer ovdje se proizvodi i povrće. Proizvodi se ponešto, to ti je opet nešto se proizvodi, nešto se teško prodati. Daleko je tržnica, Čapljina, treba oćerati u Čapljinu, treba troškovi veliki, tako. Teško se živi, živi se teško, najteže je doći do dinara. Ne radiš nigdje, jel? Nigdje ne radimo, niko ne radi od nas. Sad 4, niko ne radi, ima studenta, jednog malog u školu. Gdje ide u školu? Studenti u Banja Luci. U školi? Odjevatelj. Ovo selo ima srednju školu? Ima srednju školu, to je ta prednost našeg sela. Naše selo ima srednju školu, a Berkovići nemaju srednju školu. A osnovno idu na Berkoviće? Osnovno, u prvi razred na Berkoviće. Dobro, da se vratimo. Recite mi, ljudi se ovdje bave ipak proizvodnjom povrća. Pa, je li problem sa nedostatkom vode, zatim sa recimo tržištem i tako dalje? Da vidimo kako to vi vidite. Pa nedostatak vode je normalan, nedostatak vode za ovo gradsko, to je nedostatak veliki za gradska, ima voda, ali je to nedostatak za veliku količinu. To more neka baša ili nešto, ta manje. A više, ne, teško. Malo ljudi sade kavadu, papriku, pa ima nešto ljudi sadi i ove jagode. I jagode pa nešto ljudi sadi, ali teško, da tržište je teško, najteže tržište. Južnije je Dabarsko polje, a preko polja vidi se planina Kobaš. Šta da vi kažem, život je bio od Drugog svjetskog rata na ovamo vazda, nekad buran, nekad dobar, nekad lošiji, ali sve u svemu upamtio sam i Drugi svjetski rat dobro i preživio ga, bilo 8 godina, upamtio one vojske, trvenja, onda neimaština poslije rata, onda vazda borba za bolje, pa nekad se i napredovalo, nije nekad, nego poprilično, pa se onda bavio kasnije i kao autoprevoznik do ovog rata i tako je to ukratko preživljavalo se. Sad, po stare dane, imam penzije nešto, malo se bavim poljoprivredom, nekoliko krave držim. Šta radite sa mlijekom? Mlijeko predajemo mljekari Pađeni, Vukoje. Što se tiče, odličan je, nema do njega nikakve, jest da je malo mlijeko jeftino, ali nije on kriv tome. On isplati do svakog 5. svaki feling, nemamo problema s njim nikako. Ko radi najviše oko krava, vi ili baba? Pa ja i baba i unučat ispomažemo se tako zajednički. Nema tu neko posebno da je obavezan. A recite mi, od zemljoradnje imali šta, bavite li se čim? Pa od zemljoradnje slabo se više bavimo žitarstvom, ponešto posijemo, po nekoliko duluma, kosimo to za krave, imanje u livade prepuštano, bašće radimo, nešto proizvedemo sa ransaka za tržište, prodao sam skoro jedno 200 kila i za sebe uglavnom povrće i tako. A to se može prodati ovdje ili? Pa ovdje je došao čovjek iz Banja Luke i otkupio na veliko, mislim.
i to je onda lakše, nemaš devristije. A sad, koga više sluša? Vi babu ili baba vas? Pa čuješ, ovo bi sad ispalo hvalenje neko. Pomagali smo se dobro, evo 55 godina uzajamno. Nijesmo imali nikad nikakve problema, odgajali smo djecu i tako, unučati. Bilo je ured koliko se more biti. Dobro, Živko. A ajde nam reci sad ovo, čujemo hateljuša, pa onda nekakav sat prirodni. Šta bi o tome mi rekli? Pa hatelji su postali po nekom Anteljeviću. Nije bilo 8-9 braće po priči i po legendi neko, a nije ni legenda, pošto imaju njihovi spomenici tamo preko polja u crkvini, a kao hatelji su nastali potom. A ove hateljske grede, ima tu jedan greda po kojom se je mjerilo dok nije bilo satova, ljudi su se orijentisali pa su znali tačno kad je 12 sati, pa onda potom ošedu znali su i koliko je sati ujutru, 9, 10, tako se služili. I mnogi su navijali satove po toj gredi. A drugo, tu se je naseljavao narod pod Turskom dok je bilo većinom Crne Gore, kmetili se ljudi, pa onda kasnije se izna kako su ta imanja ostajala i tako. Uglavnom, devrilo se i sad ima ovdje dosta naroda o hateljima, premda se naseljava uopšte kao Berkovići, ali još ponajviše u hateljima ima. Ima djece sad iz ove naše nekolike kuće, svako jutro 6 ide u školu, mislim, kao, pa onda imaš tamo đurice ove, pa poprilično selo se zadržalo. Ima tamo groblje, ja mislim 150 domaćinstava sarađuje, to ti je na selu, rijetko bi našao veće groblje zajedničko. Slušaj, Lunčad. A unučad slušaju, još vaza džet, i što džet kaže, poštuju još. Dabarsko polje je jedno od kraških polja Republike Srpske, površine oko 12 km kvadratnih, prema nekima 29,8, ali ovih 12 km kvadratnih periodično plavi voda. Polje je na nadmorskoj visini od 470 do 560 metara. Dabarsko polje sa Fatničkim čini srednju stepenicu kraških polja istočne Hercegovine, a prema nadmorskoj visini i klimi, cijeli ovaj kraj se svrstava u hercegovačke rudine. Lazare, ti se baviš poljoprivredom i samo od toga živiš. Može li se od toga preživjeti i živjeti? Pa nešto kažem, bori se na svaki način. Jer nema drugog izlaza. Ako neš raditi da bi zaradio porodici, ne moraš ni opstati. To je suština, to vrijeme je takvo i mora se raditi bilo šta da bi preživio sa porodicom. Malo se baviš stočarstvom, malo zemljoradom? Pa, obavezno. To sam naučio raditi i radim i opstajem i živim. Nisi se niđe žalio da ne mogu da živim, a evo ljudi ima koji radi iz kuće po 4 i ono vazda nešto kaj fali. Tako. Čujemo da je ovdje problem sa vodom, a vi
Vidim imate voćnjak, tome treba vode povrću. Da ti nešto kažem, voda je tu došla prije rata, ta je voda 1 kilometar od kuće odavde gore izbrda. To je stari akcijom doveo tu vodu. Međutim, vrelo koje se nalazi jedno 100-150 metara odavdena, doveo sam i tu vodu i kad je vodovod rađen za opštinu Berkovići i doveo sam i tu vodu. Znači, voda je ovdje na savršenu. Ti se stvarno domaćinski obezbijedio vodu. Pa nije to domaćinski, mislim, ako ćeš išta raditi, mora se sve dovesti. Jer ovo je područje, sve je pod vodom. Samo se treba aktivirati i dovesti. Ako nećeš nešto da radiš, ovo ne može doći sama. Ali na površini je malo vode, ili tako? Pa da ti nešto kažem, ovaj područje voda pretežno gdje izbija, znači ima vrela Vilić, Koreš, Nikolina voda, Straževica, sad zove se Pištet, pa Lokva, pa Prodana, to je znači ovo sve, znači ovaj prostor prema vama je sve. A jesu li ti izvori tokom ljeta? Pa da ti nešto kažem, ja imam te kuće, znači ne možeš da zalijevaš, falite sad te 2 vode da zalijevaš, da ne bi imala druge kuće vodu, znači za svoju potrebu i kuću. I danas u mom Dabu se skromno živi i pored teških uslova i ekonomski i svi ostali tako. Znači vi u svakom slučaju slažete se sa tom? Slažem se sa ovim načinom života, sigurno slažem. Ponosan sam na svoje Dabrane, ne bi se nigdje zastidio ni ovih postupaka, ni bilo čega drugo i tako. Prema popisu iz 1991. godine u selu je živjelo 467 stanovnika, a 2013. 445 u 116 domaćinstava, što je prosječno oko 4 stanovnika po domaćinstvu. Svukuda si radio i prošao si čitavu Hercegovinu, a možda i šire. Još sam staru Jugoslaviju prošao. Dubrovnik se zaposlio 58. u Lapadu radio. I onda ostale prebaciše u građevinsko Crna Gora, Nišić ima jedan rođak tu, Blagoje Vilićević, nego išao da u Bileć živi. On imao svoju grupu koju je... Je to neka privatna firma? Nije Bogom nego građevinsko Crna Gora. A on je grupovođa bio i vodio tu grupu koju smo mi radili na tim branama, na onim... Reci mi kad si otišao sad u penziju, nije to davno? Jes Bogu davno. Ja, 89. Kad sam ja kazao ko će prevari partizane, prevari ti svako živa, koga se ja prevari jepo. Ali kažu Dabrani umiju da prevare. Moj djavolo, umiju Dabrani su zapkani, ali nisam ja zapkan. Pa nijesi Dabran? Nisam ja Dabran, pa svemu ja nisam Dabran. Kako? Tako što sam radio s očom željezari, nisam dobio stan, a dobili su odme mlađi ljudi. 48 sam ja na spisku bio radnik dole, a bilo 900 radnika, 1000. I nisam znao stan dole. I to je prvo. Da nisam znao stan, da ovo, da koliko ima tije. Kao si spravi Dabran, nema Dabarsko, ja ništa u sebi bilo. Dabrani su se vas znali snaći u životu. A? Mogli su zamisliti da stan ja ne dobijem, mlađi od 50. Boga mi imaš lijepu kuću. Pa naprijed, nedavno, gore mi je kuća bilo strani gore. Pa se malo spustio do... Ja, spustio ovdje, mogao sam i prije ovdje, nego nešto bilo da se nije ispod ceste davale, nije davale nikako. A reci mi, babu, gdje si upoznao, pošto si svukuda hodao? Tu je ona po Šiluku, sudbina ti je, baba ti je tu. Tu sam ja došao i šta ćeš mi što se znali odmah je noga.
Ali fatao si krivine ponekad, neđe. To sam svašta put. A ono što treba nije spatao. Krivine su, ne znam sam. Reci mi, danas radiš nešto ovako, radite kući? A imamo 2 krave, tu držimo ništa više. Djeca kažu, svake te krave ide se svake godine u banju, šta će nama balja. Mi bi pisi da me su banju, da ne zabaljaš kod tih krava, očeraš napašu. Prirodi. Ja, pripremiš ovoga, onoga i rane i to. Prošao si radeći dosta gradilišta i vratio si se u Hatelje. Misliš li da se ovdje ipak može da živi? Ja mislim da može. Hoće raditi, može se udobro živjeti, fino. Drže malo stoke, malo ovo, može se udobro živjeti. Ljudi žive, gdje je kamen, gdje je krš, gdje nema ništa, a ne ovdje udobro. Ovo je pravo. Šta nedostaje da ovdje u Hateljima? Da se normalno može živjeti? Pa dobro, kad bi nešto otvorilo da ljudi malo se rade, ovi mladoši. Puno ih i nema, očili su, a ovo što je ostalo nema gdje. I ono se misli. Reci mi, omladine koliko ima u selu? Pa ima, Boga, ima. Boradili iz Sarajeva neki dan zove, kaže, nema momaka. Kako nema, evo ti ovdje u 3 čovjeka 9 Bog. Jesu li stari moći? Pa nisu ugo, nego mladi. Mladi. Uradava tu Đurice, i opet od drugoga Đurice i ovdje u Mini Dragovića, dobro bi se njegov vrš u školu. A ima li djevojaka? Pa djevojaka isto slabo člino u školu, koji ima otiš u školu. Pa, vraćaju li, one se ne vraćaju? Pa ponekad se vrati. Pa Šipijević se vratili da vrši fakultet i kojeno još radi. Vrati se ponekad, to ne znam je li moćne. Ima, kažu, uveče u očinjenje Amerike u kafiću puni. Pa to je nevjerovatno. I najpoše na slamku piju pivo. Neće nikako. Djevojke? Ja, i pet. To je mogo. Pa idi, pa priče oko Jana, nisi ja to gledao. Pivo na slamku. Da misle da je sok. Treba to njima objaviti da soka ne toga. Na lokalitetu Gorica nalazi se crkva posvećena silasku duha svetog na apostole i obnovljena je 1859. godine na temeljima starog hrama, a pored crkve se nalazi i groblje. Istina, u selu postoji još jedno groblje, više u polju, to su Ploče, odnosno neki kažu